Okay. Non-probability ni ada quota sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling, self-selection sampling, convenience sampling. Saya cuma nak cerita je lah. Kalau purposive sampling tadi tu memang kita fokus kepada mana-mana orang tadi tu untuk dia untuk dia menjawab, oleh kerana ada kita punya rasa dia memang layak lah. Kan? Walaupun interview, kan, walaupun kualitatif, tidak ada satu nombor yang kita boleh letak berapa orang yang perlu interview. Pemilihan orang tadi tu sebenarnya dikira juga sebagai sampling, tapi kita tidak mengatakan bahawa itu sampling. Pemilihan responden ataupun pemilihan responden soal apa tu temu bual, kita panggil gitu. Tapi kita kena justify kenapa orang tu, bahagian kenapa, berapa puluh orang yang perlu ada. Kuota sampling kita tengok lah macam kita buat satu syarikat, dia ada banyak level apa tadi tu? Banyak level staff kan? Jadi kita ikut kuota lah. Kan? Banyak level pengurusan contohnya. Kalau pengurusan atas sini ramai ataupun kurang, kita bagi kuota sikit. Kan? Kalau bahagian biasanya yang bawah ni pun staff-staff bawahan ni ramai, jadi tu kuota banyak sikit, contoh gitulah. Purposive ni macam saya cakap tadi itulah kan. Maksudnya kita memang fokus kepada beberapa grup ataupun dengan grup tertentu sahaja. Memang kita pilih. Snowball pula, ini isu-isu kadang-kadang ada topik-topik yang susah nak dapat responden. Kan? Contoh, kita nak mengkaji berkenaan dengan ajaran sesat. Kan? Ajaran sesat. Ataupun budak-budak yang terlibat dalam masalah-masalah yang black metal ke, kan, underground punya problem ke. Jadi susah kita nak orang nak tahu orang mengaku, melainkan ada introducer. Kan, maksudnya kita nak jumpa pada seorang tu, kita kena melalui seorang yang lain. Itu namanya snowball. Snowball ni kan dia macam daripada atas banyak, daripada atas kecil ke besar. Okay, sorry pula, saya lupa lah bahasa Melayu kan, bahasa Inggeris kan. Snowball sampling is something that in the case that our research associated with something that probably sensitive cases, related to the sensitive cases. For example, we are researching on deviant groups, for example, or criminal group, for example. Our respondent is probably those who are involved in the criminal or any unacceptable activities, for example. So it is very difficult for us to reach them. So one of the ways to reach them is that through snowball sampling, meaning that we can find someone who are related to them, and then we ask the first respondent to introduce to the other cliques. Okay, like snowball. You can imagine how snowball works. From the small snowball, and then the snowball will keep rolling and then becomes bigger and bigger. So that's basically the snowball sampling is all about. So we try to reach one person, one respondent, and then ask the first respondent to introduce the next respondent. Okay, which probably have link with him or with her. Itu kan, karena it's normally when we are doing something that quite sensitive in nature. Okay, something we are researching on
criminal activities or something like that. So that is very difficult to find an open sources, open respondent. They are willing to disclose their activities openly. Okay, kan? Tu yang biasanya guna snowball ni. Daripada seorang dia akan introduce orang lain dan sebagainya sehinggalah mencapai apa yang sepatutnya lah. Kan? Itu namakan snowball. Self-select ni maksudnya publicize your need for cases, collect data from those who respond. Ini biasalah ni. Kan? Bagi tahu je kita memerlukan responden gini, kita open dalam iklan ke, dalam WhatsApp group ke. Siapa-siapa yang belajar di sini-sini, di peringkat ni boleh respon. Ini paling biasalah. Self-select ni. Okay. Biasanya orang respon ni adalah orang yang ada masalah lah. Orang yang tak pasti dengan kementerian tu kan, apa semua kan. Kalau orang yang tak ada masalah, malas nak respon. Kan? Pasal tu dia akan dapatan dia tu lain sikit. Dapatan dia tidak akan betul-betul random lah. Kan? Tapi kalau itulah cara yang terbaik yang kamu boleh mampu, then go ahead, then justify. Okay? Haphazard ni positif lah. Saja kepada siapa-siapa kamu jumpa bagi. Ni pada senang ni. Okay? Paling senang lah. Okay, itu saja summary ni. Chapter, that's all for the sampling. I hope that you can, it's not really understand, but at least you have a basic picture on what sampling is all about, and whatever type of methods that you are choosing, you need to be very clear that the respondents, either for your interviews or your questionnaires, must be selected carefully. Okay, there must be reason behind or justification why do you choose them. Okay, you need to choose the methods carefully. You need to mention clearly in your methodology that the type of the sampling that you are choosing, and then the justification behind why do you choose that kind of type, right? That kind of method. Okay. I hope, and this is basically part of the data collection. Okay, as I told you before in earlier that maybe what I try to explain to you today is not basically apa kata orang, according to apa tadi tu, according to the analysis that's basically the sampling method is basically you need to learn before the analysis. But I'm not so sure whether the arrangement of this week is suitable. I mean, this topic is suitable for this week presentation. Anyway, if you are after this, if any lecturers talking about the data collection, you need to recall that the data collection method has been presented by me in the earlier week. Saya rasa lah, walaupun katakanlah selepas ni ada orang cerita pasal nak buat interview apa semua, then baru ada cerita sebelum buat interview ataupun sebelum apa tadi data collection melalui soal sedik, kita kena tentukan sampel. Kamu recall balik bahawa sampel telah saya terangkan dalam minggu yang sebelum ni, walaupun selepas minggu ni ada cerita balik berkenaan suatu proses yang berlaku sebelum sampling. Okay, because macam saya cakap tadi, I supposed to take the previous class, and unfortunately I cannot make it. I was unable to make it, so I replaced it this week. And I
adalah rescheduling lain yang saya terpaksa settlekan pada hari ini menyebabkan saya terpaksa cover untuk 2 topik ni lah. Okey Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Okey, thank you Doktor. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih ya. Selamat hari Sabtu. Okey, baik. Kita ada hal masing-masing lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Dok.